ای لشکریان، این طفل تشنه است، نه لباس جنگی پوشیده و نه اصلا برای جنگ آمده. او تشنه است و فقط جرعه آب به او بدهید. منی لشیس مصدری gözünden atmasan beni ile küsmez derim. Evin Abad, Behzat Qasimi, gözünden atmasan beni, yola düş ağlama baba, baban gözetleyir zen. Xuda hafiz ey saray eşkin nigari, Xuda hafiz ey rubabün darane dari, Xuda hafiz ey qanadi bağlı qamari. Hala